لام ميم حسب الناس يترك ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون هم مسكين ما لما سريج فينا من لما سريج مالي 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 وبشر الصابرين جاء عمر عليها إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إنما أداة حسب جاني ودناري إنما هنا بيجوا الماجد إنما يوفى ثواب مداني كم خدام كم كم خميزان الرخايا ميان كنان كم نورد خنا مودم ورأب سيدي ربي سبحانه وتعالى واللي ثوابي سي والله لما مالي النار صومنا في أبصى صومنا في أبصى إنما يوفى بغير حساب لكو يسامل أنا akan mati syahada janituma salatan duyaka kapatin rabu fatna huninjum alladhina qalu rabbuna allah thumma istaqam warra thumma istaqamu jaytullah warra rabbi tiamanu lisani ganna fi buna halkani fi duya hokuna majirani birajirani fi oku bichajira oku hamabadi fi oku hamam hukum korrisan lisanan ragena marra hukum korrisan ragena kad ja'ani kan apa tadi ya ayyul muddathir ji ya ayyul muddathir je malam bi malam je mal ये जो हमारे प्रति दान बरू जीरे बकगरी वो कने दे सकाय सो वाओ मालम min malam नौ एक जीनो sahabat tuji istobje tuni zakat aman nabi tikum aman amari fadi tu umitan bakal ali fatan tabali arabar ali fatani usum galkil li araba tadri jilturra takani si umi lagi araba ta lugha warra amari fa hasubira khanjir tuje bin kasi galutar Nabi kaya sallallahu alaihi wasallam itu boleh kasih. Aja na Khadijah na kajiin la rahat li ba'da al-yawm bidi. Ya hada mana Khadijah. Ya Khadijah di jangan tirabat. Akad durati bashanna na rane gini bashanna na akad durati sir. Buya nar katte zarkatte buya na nabde rabbi kum je chupira wani gatta unjuru. Akad durati sanna gini di Khadijah. Khadi amma jarti halkan ibuya gara gara jumana. Halkan ibuya bilang sore gara gara Nabi sallallahu alaihi wasallam akan antar. Kajarti kamu musafir rumah boleh gara hira igal. Bacco sudah teh kajarti kamu. Enu to kajarti mana dise bacco na to chile musafir rumah daras rumah dema kaje. Jiru. Artinya curi isi sendiri dura. मैं अतिरिक्त हूँ किसी से टीम थी वो दोनों विकिंग मांग आ रही नहीं थी तो ऐसे मैं मना खाना करते इसी ना मातनी रोफ़ उदेम तामले सी करा उदेम अबुरी इसी लगी वो औरत भी जान दाबरे फस्तक़िम कमा उमिरते जी गावनी नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ मुगालाले Tiro sumati to gongore rati nidabbat tamun tambat akka aja jabtati nanja tiro sumati de jeeti millat wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin janna gona hal kaliya fayyana tu fayyana batu miskinum man simudatu tajirum man simudatu gile hundar bi hakke gabbari akka aja jamte ganda bodu rabbi yobuni bi maziyange ise gize muqaddama shanni namajabatte meita tabuga khayen jani salata disa khadue tabuga khayen jani aban dukana di asli galgaluman shaymoti nana kufate je magala no wite je nama meka salata asli aban dukana kamagina wofus taranya nage sedire me kadi tu salat ni taranya ran dire salat ni taranya be hoya ganda he salat ni maziya ku bangam
salaanni si fayyaada deemu ban qabu salaanni si shaamala rajilaa ban qabu yeroo isaa geenyaan itti boolka'u yoonii fi shaamala hamaa keessa jiraatte takkaasi hin mijjatin amna wayiirra jiraachuufaadhaaf jam'ii godhuufaan ni dandeema haa adaree makiinaa feetee kudire dhawaa dhagee achuma makiinaa dhaabee salaatu qaba kharaanatti ummata ayyuu dhaabe ummata islaamaa qofaani warri makiinaa san keessa jiru warri taawulaatiif jira warri bitaachaatiif jira hin beeynu nu oomii jaanii mirga isaanii eeguu qaba yogguu birraa ganneettee makiinaa keetitti abbaa ta'a yogguu makiinaan nama neeqan beeki makiinaan kanamaa ta'e dire dhawaa hin fuudhee kana gannee kaan hin dandeemu mirgi ummata sanii eegamu qaba mirgi ummata makiinaa san keessa jiru bilaajitti oomutti hin jirtu wayii kannanii khiraa deemutti gartee jira kanaaf nalladhiina qaalu rabbuna allah yaa warra soomana maziidatun godhee sooman ka maziidni amma biraa oole ka quraana ka soomana keeysa qare eega guyyaa san walitti dhufee ka quraana addaan bar nabiin keenya alayhi salaatu wassalaami gaafa addunyaa irraa gamuu isaanii abii bakriin bar waggaa umar ibnu khattaab radiyallahu ta'ala anhu dhufee fuularraa banee namni ergaan rabbii sallallahu alaihi wasallam du'e je seeyfii garkaa keessaa fudhatee mormaan isinirraa dabarse je tokko mee nabii du'e je'a je gana biyya meeqa cabsuu ta'a hin duune jeenin abii bakriin dhufee irraa banee fuulasaa ija lamaan tana gidduu dhungatee ati duuti teeti jiruun teeti nuu gaari jee irraa ol jee man kaana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad maat wa man kaana ya'budu allah fa inna allaha hayyun la yamut afa in maata aw qutila inqalabtum ayata qur'aana sayyisin yoo nabiin fayyaa dhabee du'e takkaayyaa dageessa du'e if booda deebitanii innaka mayyitun wa innahum mayyitun hogguu aayaata kana malee kabiroodis qare umar ibnu khattaab radiyallahu ta'ala anhu akka waan aayaanni tun guyyaa tana buufamteen na fakkaate akkasittiin du'ee jechuu beeke maal jedhi bakriin namni ergaa rabbii gabbartan ergaa rabbii du'ee je'e namni rabbii gabbartan rabbiin zalaalam jiraataadha hayyun laa yamuut jiraataadha hinduu je'e وكذلك نمي باتي رمضانا قبل باتي رمضانا خطي باتي رمضانا باتي نمي ربي قبل ربي زلالم جلاتا دا يوغو تكلم دو باتي رمضانا باتي إيمان غيسا فول قدتا باتي إيمان غيسا بوتتا باتي إيمان غيسا اسكورتا خايتا باتي إسي غيسا نبيتم قوما مخينا اسكورتا خجاني اسكورتا يجون إساتير فيتو كمومالي قايل إساتير فيتو خاقه إسا باتين رمضان تيسي غير إيمان اسكورتا قرأتني أجرى قبف نتنين با خنام قندكي حواسكي يا ورى مزيدا يا ورى مقالا بادية ربي سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين محمد وتسن فتتي ربي قبري جدي وكتبت لي ربي قبري رانديني جدي وكتبت ربي قبري رانديني جدي أما هي دبرتي هي جيتو يتلو هي جيتو الرايا ندلا وقال للصلاة الصلاة وقال لي ونبالي تلوف تهي صلاة إسومنا إيدي تنو هي دين قبل أكلم الصلاة دي زمدي هي دي سنة في وقال لي سنة رايا मेरी रसलात की मुहम्मद की से जतने दालात ने शरीयत की शरीयत योगानी भी वनी बागी सिर राया होनी चाहिए तो ला दाबत का सलात है
dhaabbattanii dadhabdan salaataa jira. Teessanii yoo dadhabdan ciisaa salaataa jira. Yoo jiiftanii dadhabdan qalbii irra yaasaa jira salaatutti jira. Inna salaata kaanat alal mu'miniina kitaaban mawquutaa. Yeroo isaa keessa geggeessuun salaatii waajiba. Yeroo isaa keessa geggeessuun. Amma salaatuma kana yogguu laalan salaanni kan dhufe tokko salaanni dhufe tokko yogguu akka tokko salaanni shan khawaarijaan gadi isiin gosa kan khawaarijaan hedduudha. Gosa hedduu sanirraa takka akiyyeetu salaanni shanan ja'amu san magribumaa fi suniidhaa jetti. Magribni sadii ijamu lama mee olirratti shan hanganaa jetti. Khawaarijaan irraa gosti takka. Firqaan hundinuu beeka hedduudha. Khawaarijaan gosa hedduudha. Shi'aan gosa hedduudha. Maal gosa hedduu? Ifumaafuu wal qaqqabarsiisa. Hatta amma galii khawaarijaan beeke tokko jiidhuu hara Suudaan kanatti maallaqni kan mootummaati jaanii ni guban. Uteela naqanii nyaata. Maallaqa qabanaa yennaan gunnee dhufnee jaanii. Maa guddan? Mootummaan kaameraa jala deemu hin jiru jennee gunnee. Feetan gubaa feetan isaa nyaata keenya qabalaa jaanii. Achiin hin akka kennee bishaan godhan. Jala tokko maasii qorqorroo tanee eenyu tolche faranji. Huccuu tanoo eenyu tolche faranji. Huccuu tanaan irraa haa yaafnu. Qorqorroo tanallee irraa haa qaamnu. Qitaa barbaadannee keessa haa galluuyi. Waan kaameraan uffannu jedhanii. Kana kaameraa tolche jedhanii. Khawaarijaan gariin akkana warra qullaa mana qitaa keessa tattaa'u jiru jiraan ba'a. Yo qorqorroo jala teesse faranjii tolche. Yoo huccuu tanoo uffanne jaraa deetu tolche. Tana mee gaafa birootiin itti deebi ammoo niin isiniin jiru. Hiyyaa hagannan laawwaa qara'a. Salaata akkaataa kitaabni salaata jeesani. Amma salaanni tokkoon jiru. Namnummaan masjiida kana keessa jiru. Hoggaa jilba qabatu akka qabatu. Hoggaa sujuudu akka sujuudu. Sami Allahu liman hamidah yogguu harka kana sami Allahu liman hamidah. Hajee akkana sami ollaanuu jiru. Harkaat akkana godhee shanacha ol garagalchee tokko salaata yogguu salaatu ikilee qabu jiru. Unokkan hin agartuu kan itti qabu. Unokkan akka be'e minaa gabba'antee jechuu kan minaa gabba'an amma qabu. Akkana ni salluu kamaa eeytumuni usalli. Salaata gisee hunda hin dhiisanii ni salaatan. Akkana ni sallallahu alaihi wasallam salaate salaata. Hajjii godhu qabna khuzuu annii manaasikakum. Akka Nabi sallallahu alaihi wasallam hajjiitti godhe goone. Zakkaa hannu qabna. Akka Nabi sallallahu alaihi wasallam haddeetti hannu qabna. Jaartii fuudhu qabna. Hogguu fuudhe akka Nabi sallallahu alaihi wasallam beera isaa guutuu wajjin jiraachuu qabna. Waan hin taane jaartii nama ajajje hin dhaqqabu. Dullatti keessatti nama dhorkitu yogguu siin jedhe. Dullacha kana nama dhorkitu yogguu siin jedhe baay'ee baattii bada. Intalatti uummatiyyaa dullatti jetta. Intana terbagian dullatti dullate jetta. Mee akka booda siin nama akkana jiin jettee ifaa diimaa ibsuu qaba. Ifaa diimaa mataa hooqachaati kana hambaadhaan jaallu jiin maali jira hiyyeessa ta'uu dhabe mataa hooqachaa kana hambaadhaan akkana jiin dhiisani batamummaa kuduraa الرجال قوامون يقبل صدركان إلهي. الرجال قوامون على النساء. صدركان إلافك إمام ما إلافك كيف يفلح قوم ولوا أمروا إمرأة. نبي حرام تاجرك على جنبه إمام من الكاوي. مريم من غير شاجرات تقدمه. أكملتي أبين هورنا يوسي سيدت أعلى وسالنا كنهورنا. Akami wali bakakan akan dia kami wali dia leya akan waliyana. Nabi sallallahu alaihi wasallam gabto ko umman ni kamera beiti de pudo kahiti umrah haruma jebi ummat min rasul mata hadan ajannan didan asuma gana kala ajannan didan janti nak tiol debi mari nadidan ikam man tahaje adiwam kana dalu ni vena nan manji jadi mubali nanto kun di sini mata hadat uang altu kali itu.
Gambeen mosoo nama tokko dubbisii mataa haaddatee gaalakan. Ummanni gaala fi gani aboo duranarraa hatta ammanarraa hajiirra waluu lolaniin ba'a. Anarraa dura haatu qabda walii jedhani. Anarraa kitaabni oofee maal jedha? Malli wanni si muddamsiise taatattama dubartii bira argama jaalachuun bira. Taatatti wanni amma si muddite amma talafa dheeraa waan talafa dheeraa suutuma jechaa masaan fageedha maka kaleenyaan ittuma galatti irraa deema. Kanaaf akhiru zamaan keessa jirra waan hin taane irratti nabiin alayhi salaatu wassalaam fattaqu dunyaa wattaqu nisaa jedhe. Addunyaa birraa eega, addunyaan hin sobamina, addunyaan isin hin gaaga'in, addunyaan isin hin galaafatin jaaniiti dubartiillee birraa eegaa hiriya. Shayxaanni funyoo dhiiratti eessaan kaayyatu yoo jedhame dubartii keessaan kaaya. Suuratun anzalnaa keessatti azzaaniyatu wazzaanii بابا جنا ليست دلالة وجبر بابا حنا ليست السارق والسارق جيسي زنا يتبقى من دلسو نيرتي إسو مرة دو الفولان كتنمي ما جارتين ما تنتا زمن خنفا جارتين ما دي يوكو جارتين راهو تدير جناجة لكن يعني BBC لا ودون نقل ودون نقل دي ربما فاعلين كخرج يارتي نما يقصني أخي يو إنت لتك سنكيسي كباتيا ممكية أدير دلتي غابيسي دورا سنكيسي كبتا إتدولو تغطي حانا جامة يدي ويا أجيهم تيدا جيسي سنكيسا سوغني وصنقن إيسا ربهم أك ديلي ربهم أك فاعلين تيجنيسكا ويا أجيهم سلكي ممديدي سلكي عبد الله هندا تاجر سلكي غيسبو وان سلكي توكي كثير تاي دينه ربهم إنه سيمي ناري كرو مباو أدي دابا كيهوده فوتين سيمي إسي راس سركب هاري تيني تيتي بيتوفي سيمي أدي سيلو جارتي بيزرتي سيلو أدي سيلماني ورر كتير دلو كنن Ifuma harga keessa silkii isin dubruun maanaa dhufte yokkuuchi isaa sagalitti halluu inni jedhe eenyu gaafa bar shariiqa filatee tokko shariiqa kamne hayyinarraa bahi dib haa eenyu bultii balleeyse adda silkii itti dhiiseetu balleeysee jedhe adda silkii itti dhiise kanaaf wanni isiniidha barnoota baradha zinaan irraa eega dhalaan akhiru zaman keessa irraa huccuu qalloo uffattee kalee kana janaazaan bakka takka dhaqe anama bakka sanii maqaan immoo magaalaa wayii keessaan bahe hinnaadha akkana fuula kana waa ibdiddee ambaajaa keessa taa'eeti nama baandiilaatti guuttatanii akkana ta'u jedhe banna mokka jirtii naawwan argani maamallaa kana hin gootee jire akkuma ati namni galleefiin akkana si godhee jette mallaati yoo godhee jire duwwa tanaa jeetiin dhiisaa jee irra dhabdee maamallaa kana hin beeydanii waan itti bantaan maa kana hin gootee jennaan akka ati namni gadi beeki dubiraa dardara jedhe kuni achi malee bakki biroo duwwan taatu jee gubbaayyaa eebba kanaaf huccuu qalloo dhalaan uffattee deemuun haraa huccuu armaan nama waltartu ta'achiin nama waltartu hiikamni huccuu tanaa maal yoo jenne nalaan jenne yoo askut na akkana jechuudha hiikamni huccuu sanii hidhi dhiibeeyfan maal godhan isin keessoon isiidha ayyumaa imra'atin ayyabat famarrat bayna rijaal fayya zaaniya kamaa fi sunan abi daawud dala natira godhatee bardiiruma gidduu kanatti hojii baane zinaa goote uma ja'amaan dala natira godhatee dhiira gidduu jibaana akkuma waan zinaa gootee jedhe gootii bire
Oyyeetu hawwata sila hawwata eenyu akka inni kan dubbatu easy kanaaf intalli takka gaafa tokko akkana godhatee masjiida deemee salaat haatees masjiidaa garagara adureeyyaadhaan wal afaan dhufa yaa gabriitti rabbi masjiidaa deemta hadira godhatteemo فإني سمعت ابني أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة طيبت لهذا المسجد أما فيك عادات وتعبير من التيمة زيد أي تنسلى ربي صلاة الراكعين والنبي نجيه حتى ترجع محمد كيف تغتسل لك تؤتي غسلا كغسل الجنابة لك أن سأكل أبا مناتي وجهي رفته لك أن تؤتي محمد كتب صلاة كلا حتى من التيمة زيد أي الراكعين والنبي نجيه يجي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه خلاف dubartiin hatira qalburaa keessaa hamma magaalatti hatira dhalaa jedhanii gurguran san mana isii keessa godhachuu qabdi jaarsaan urgaa'uu qabdi akka jaarsi alam baale godhuu qabdi tottolfattee fi urgooffattee fi xuriidhaan osoo hin ta'e waan akka qabneen osoo hin ta'e jaarsa isii akka alam baale godhuudhaaf mana keessa tolfachuu qabdi alan yookuu gabbaan waan gurraa mul'iftu waan mormaa mul'iftu hukum Allah fatu murbaisi muliftu apa mana isi nanti bio taate mali ana amma isi zinan zamanaha ballachutiye dalan takayoni fi sidawal wehi adidi sinuma wajini na mawjirti aduntuni warradulati urma zamanati shekotini ana je mama jigaragal shekotini amma zawjin tukuni shekoti zamanawi no warri duratti keessa qattalan taninjiru bajaaj mafadidota no hunda kalle garagalchani nama haja beede muje bajaaj betina bajaaj mate koda zina farisho shirki siri artasa riba wadoti erga rabbi sallallahu alaihi wasallam ijtanibu as-sab'a al-mubiqati janirra wa turba riwayat dari sagal ko riwayat Nabi Dawud واسجل تنمجع قاتورا فقات آجا زنان الراتوكو زمن أنا خيسته قرأت يكن قمني خنيني جرجان قرأت يكن قمني للمي جرجان مالي جرجان إباديفا جرجان كولو أبو ربي صدايتو أبدا ربي صدايتو نقرتين أبنا اتق الله حيث ما كنت amma akkasuma wajji nama meeqaantam khiniini sunuma nyaatu khatiqaala dhalaatiqaala gara qabdeeti khiniini irraa namne lilmeedhaa irraa namne dhoorku dandeeni yookuu rabbii na fidee eenyu dandee yoo bishaan fuutanii dhahaarra ganneen dandeelaa nabii sallallahu alaihi wasallam yoo bishaan sanirraa ilmoonni taatiin dabarfame dhagaarraa uu gadaamee isaatti fudhate jee gabbu'ee gaaf tokko isaa takka isada intanti durata kagarago hokku kana maramara doktorowwan isi dadi diramba kuno ni khatti isi wallahi intina dirambani botun maryam antane gajete shekotini maryam mo malaika no veti abuve tulo maryam antane yaani magesa nintu kamme hadisi le jani khani yoku isi nalteni jani akkasitti ilmoo fuudhanii geessa ilmoo mammarammari dhiiga obboleeyyan isii mammarammari dhiigni obboleessa sii tokkoo fi habdaa kanaamaa tokko hin ta'in ammoo eessatti itti bida'amte kunoo haaqinninis akkana jaatti bida'amne akkasitti butaattii isaa ta'inni irra manaa tamanii achirra jirtu fuutee haayyateesi osoo irraa ta'in gadaameessaan gad dhufee kuma waan obboleessaa kan godhee ol galfa achuma ammaan dhalee kanaaf butaatti obboleessaallee haayyachuun qabduun baana dhalaa yoo tajaajilaa taate ni bira jira inni nu akkasi kanaaf dubbiin bakka zinaa akkaan suukanneessa zinaarraa ifeega farshoo dhuguurraa ifeega siyaamti dubartii jechuun yoo dhalaan takka hin ooyifatin gabbaadhee sitti iyyamoo jetti zinaa itti godhuun ni jada hin miidhu kanaaf ramadaana baaftee jirra
akiyatti oromoon harreen gama duraa kanan numa tolchite waan eega fincaante booda waan gama boodaa fidde kana balleessite malee yogguu fincaantu tolchitee fincaan gama boodaa akka jettuudha warri harree argite gama duraa numa tolchite waan gama boodaa fidde kana balleessite jaa akka ramadaan irraa baane taa'uudha gartee qabna rabbiinis quraana keessatti walaa hogguu aduu dhiite biyyee digan akka yogguu ramadaana keessaa imimmaan guuftan san hay jannata galtanii isin danda'an jannata seentanii duu seentanii duu akkuma yogguu ramadaana akka waan hogguu ramadaana keessaa san addunyaarra jirtanii fakkaata amma akka waan jannata galtanii tokko fakkaata boochanii harkatanii ramadaana keessa boochan quraanni qaraa taraawii maalte yogguu dhiibii gartee ramadaanni be bakkattii fi jecha'uu waahi salaatulleyli illee asumaan haqqilaatu jedhanii sila itti qaddara salaatulleyli bar salaatulleyli waan nama dhibu ishaanii salaatte sunnaa ishaanii dhabuufatte rakaa afur waluma dhaabdee salaatte rakaa sadii waluma dhaabdee salaatta gaafa achi wati ko lakkuma goobo baasu lakkuma goobo baaftuuni lakkuma goobo baaftuun sa'a saddeet booda salaat amma hangammoo imaanni darree kana hukkuma ishaanii salaatan rakaa torba dandeessu sagal dandeessu kudha tokko dandeessu ustee irra buufattee galta salaatulleyli jedhanii nama sodaachisan san hangan daqiiqaa meeqa keessa salaatan daqiiqaa muraasa daqiiqaa afur shan